União Aid Abroad, APEDA, halau encontro o primeiro-ministro Xanana Gusmao, com a bato hameting na fata em relação. Segunda-feira, lorong hito fulan Agosto tinarihun 2020. União Aid Abroad, APEDA, halau encontro o primeiro-ministro Xanana Gusmao e a Palácio Governo Dili. Sefe Governo Timor-Leste Xanana Gusmao nedehang. Governo Australiano Governo Siracelo. Fauna apoio solidariedade para a nação Timor-Leste durante tempo funung. E fundulara e a lara o problemas oi dificuldades oi tambah técnica de sira e nekutu maka halo itu consegue tahan hurdinune itu bermaito e referendo em 99 Sirene. Então, até o governo australiano, até nós, o governo Raíssa-Lucena, sem solidariedade australiana, nós sem solidariedade internacional, povo unia, sociedade civil unia, itu difícil, itu difícil juga itu atau Sirene. Também lembra que awal kata selibu hanya alimane ni, tapi sini tu, los dia date sini bar. Tô agora, sini Hanoi na Fatim Timor, Hanoi na Fatim povo ini. Ini mereka amalnya mai, cerita mai para. Hameti na Fatim relação no be ia. Rolara. E a fating hanesang representante Australian Nursing and Midwifery Federation, Lorien Sar Pateten. Objetivo do encontro ne, kulia konba história luta to independência Timor-Leste. No kulia mos konba relação e a futuro. The Australian Union movement could represent 1.4 million workers in Australia. Met with the Prime Minister and we talked about the history and the independence of Timor-Leste, and we talked about our future relationship. And now that you had the Prime Minister elected in May, we congratulated on a successful election, and we talked about how we can work together in the future and what part Australia can play to assist and continue the friendship and the ties that have been built. Is there any particular area like you want to work with? We talked about biodiversity and how that growing the economy in Timor-Leste, and that this was discussed as one of the priorities for your government, and we heard about the past struggles, and we're looking to the future and really looking forward to working together and continuing our friendship. Além de discutimos com a biodiversidade no crescimento econômico e a Timor-Leste. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atu hatena informação atual diagliu kita halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário no faixa do media social hoto.